sanibonani. Nilalele Music Gavins FM Channel 33 Nobompele umkenenezo umphefumulo lasithi khona izwi laba ngumuntu. Mhlaka 1 namhlanje February. It's a new day, new anointing, new grace, new mercy. Ninjani kuyisonto isikhathi 20:06. Hey my God, uNkulunkulu esigcinile nje kuze kwaba namhlanje siqala inyanga entsha abake bayibiza ukuthi inyanga yothando. But ke ngicabanga ukuthi yonke inyanga kufanele siliveze uthando likaNkulunkulu because uNkulunkulu uthando sinqoba ngalo, siphila ngalo, liyinto yonke empilweni. Uma uthephekini kulo umuntu ongahluleki, uba umuntu onganyakaziseki. So sithi nje uNkulunkulu usiphile lolu thando lwakhe lukithi, lakhile kithi. The only thing ukuthi sihambe kulo mentally, because engakho sithi umkenenezo womphefumulo, ngoba siyazi ukuthi into esishaya kakhulu ila engqondweni, okuyindawo okuyiyona that controls us, evumelana nezinto uNkulunkulu ayikhulumile kithi. So yilokho nje fanele sikwazi ukusebenza ngampela nje, sisebenze ingqondo zethu, izinto zenziwe, senzelwe zonke izinto kulele kithi ukuthi manje sivumele ukuthi zenzeke njengoba uNkulunkulu eyifakile emphefumulweni yethu. But niyaphila nonke, America, Asia, Europe and Africa. uNkulunkulu muhle nje kuyisonto. Ngiyazi abantu bayavuka manje bayilungiselela, abanye banama meetings, abanye bayokhuleka ndawonye, beshare ama testimonies, ubufakazi babo during the week, izinto ezenzakalile. So nje siyabonga kakhulu. Let's keep on raising light uNkulunkulu ayifake kithi and share with other people, and so that iglory kaNkulunkulu izogcwala umhlaba njengoba liprofethilizwe liyogcwala ngenxa yethu. So kubalekile ukuthi sikwamukele uNkulunkulu asinike kona and sikushare, sinikeze abanye ukuze impilo iqhubeke inodumo likaNkulunkulu. Sizaqhubeka futhi ke sikhulume ngayo indaba kaMoses. Now sesiku chapter 7, okuyindawo la ke manje futhi ke uNkulunkulu usabaphindisela khona eGibhithe oFaro beno Aaron, because bafike bakhuluma and then uFaro wanqaba and then they went back to God. Bathi Nkosi, let me just read verse 30 ka chapter 6 uthi wayesethi uMose ebusweni buka Jehova, buka bheka ngiwenza, let me read it again. Wayesethi uMose ebusweni buka Jehova, bheka ngingowezindebe zomlomo ezingasokiwe, uFaro angangilalela kanjani na? uMose usaqhubeka nale ngqondo yakhe. Kwabanye bethu kuyenzeka impela kanjena, uNkulunkulu azakhuluma angazi kangaki. Khona remember ukuthi khona la uthi uNkulunkulu wamtshela khona, uNkulunkulu wathi, owambuza wathi, umlomo udalo bani, izimungulu zidalo bani, ubani odecide ukuthi umuntu abone nokuthi angaboni. So uNkulunkulu wasesho ukuthi nguye wenza konke lokho ngoba sidalwe nguye. Namanje uMose uthi ilimi lakhe lisokiwe, but uNkulunkulu wayesevele semhlelela uAaron ukuyena ozokhuluma. So
kwakune resistance kuMose kwi-calling yakhe engikhule ukuthi singahambi kulezi nyathelo kulesikhathi ngoba isikhathi is very crucial, isikhathi esifanele ngempela, isikhathi samakhosi sokubusa sokubusa sokwandisa umbuso, so kumele ukuthi sibe abantu abamkholwayo uNkulunkulu akhulume kanye sizwe kabili. Lokho nje kungasisave i-energy ongakazi uyibone, even isikhathi nje siyasaveka sempilo yethu uma uNkulunkulu ekhuluma kanye sizwe kabili. So ilokho nje sikushekisene ukuthi uNkulunkulu akhulume kanye bese umuzwa kabili, kungaba vice versa. So ake siqhubeke la ku chapter 7 ke, uthi uJehova kuMose, bheka ngikwenze ube njengoNkulunkulu kuFaro, uAroni umfowenu uyakuba ngumprofeti wakho. So na uNkulunkulu manje ufuna ukuveza istructure sokuthi izinto zakhe zisebenza kanjani. Remember ukuthi prophet, umuntu omprofeti umuntu onobudlelwano noNkulunkulu, umuntu onobudlelwano nalothu ozomthuma. So uNkulunkulu wathi ake sithi nje Mose, manje wena uNkulunkulu and Aaron umprofeti. uNkulunkulu is trying ukufundisa uMose ezinye izinto regarding ukuthi lezi zinto kaNkulunkulu senza kanjani. And now uNkulunkulu was giving him a seat, a throne of rulership, okuyiyona vele uNkulunkulu asinike yona la emhlabeni ukuthi sibe uNkulunkulu bala emhlabeni, sisubmithe kuye, because he is the King of Kings. Lisho njalo iBhayibheli lithi uyinkosi yamakhosi. So let's qhubeka futhi ku verse 2 wena uyakukhuluma konke engiyakuyala ngakho. uAaroni where's that? uAaroni umfowenu uyakukhuluma kuFaro ukuba avumele abantwana bakaIsrayeli ukuphuma ezweni lakhe. Mina ngiyakuyenza inhliziyo kaFaro ibe lukhuni, ngandise izibonakaliso zami nezimangaliso zami ezweni laseGibhithe. uNkulunkulu njengoba sisho ukuthi konke ukwenza for his glory, ukwenza njengokuthi ufuna ukubona ubuhle abantu bazi amandla akhe, ngoba ngaphandle kwepressure, ngaphandle kwezinto ezichallengeayo ngeke siwabone amandla kaNkulunkulu. So siyambona la ukuthi Israel naseGibhithe kwakubabe sekwi-university, uNkulunkulu ezoshow apha ngale yandlela ukuthi is God Almighty, unguYahweh. So now behind futhi uFaro wenza inhliziyo yaFaro ibe khuni, so that amandla kaNkulunkulu ezogcwala eGibhithe nabaka-Israel futhi babona amandla. So but uMose had to be confident and aqhubeke ayokhuluma, even though uNkulunkulu esho ukuthi uFaro ngeke azavume, but kufanele akholwe. Ingakho ukuthi kubalekile ukuthi silamukele izwi njengoba linjalo, ukwenza into uNkulunkulu ekutshela ukuthi lento ngeke abantu bayizwe, but ethi yenze ngoba akukhona ukuthi abantu bayezwa yini. It's about ukuthi uyenza yini uNkulunkulu akushilo. Sikhulumile na izolo ntambama ukuthi ukulalela, obedience ikho konke kuthina. Ma uobeya, you don't worry about ukuthi kuzokwenzakalani, ngoba lo kuthumayo uyazi ukuthi kuzokwenzakalani. When you just go Moses, hamba ukhulula abantu. Sengimakhululile uFaro kodwa uzoqinisa ikhanda, kodwa hamba, so fanele sibe naleyo energy kule season ngoba ziningi izinto ezovela as resistance sambula umbuso, but kubalekile ukuthi sihambe ngokusho kwezwi lakhe. Kuzosiza kakhulu lokho, kuzosisave, kuzosilekelela kakhulu. Nilalele music Gavins FM, umsakazo omusha sha, ohlala umusha njalo, umkenenezo umphefumulo. Sithi nje
phakama, sithi nje igama lenkosi alivele kuwe, amandla enkosi awavele kuwe. Kuyisonto ekuseni sithi abantu abahambe njengokusho kwezwi lakhe. Kuyilokho, let me continue ke with the story here. Uverse 4 uthi, kepha uFaro akaye kunilalela. Ngiyakubeka isandla sami phezu kweGibhithe, ngikhiphe amabandla ami, isizwe sami, abantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe ngezehlulelo ezinkulu. AbaseGibhithe bayokwazi ukuthi ngukuJehova nxa ngilula isandla sami phezu kweGibhithe ngikhipha abantwana baka-Israyeli phakathi kwabo. uMose no-Aroni benze njalo njengalokhu uJehova ebayalile, benze njalo-ke. uMose wayeseneminyaka engama-80, u-Aroni eneminyaka engama-83 mhla bekhuluma kuFaro. uJehova wakhuluma koMose no-Aroni wathi, nxa uFaro ekhuluma kini ethi zifakazeleni ngezimangaliso, uyakusho ku-Aroni ukuthi thatha induku yakho uyiphonse phansi phambi kukaFaro ukuze iphenduke inyoka. uMose no-Aroni bangena kuFaro benza njengalokhu uJehova ebayalile. u-Aroni waphonsa phansi induku yakhe phambi kukaFaro naphambi kwezinceku zakhe, yaphenduka inyoka. Khona uFaro wabiza izihlakaniphi nabalumbi nezanusi zaseGibhithe, nazo zenza njalo ngemilingo yazo, ngokuba yilo nalo waphonsa phansi induku yakhe zaphenduka izinyoka. Kepha induku ka-Aroni yagwinya izinduku zabo. Inhliziyo kaFaro yaba lukhuni, kabalalelanga njengalokhu eshilo uJehova. Kuyi-challenge or kuyinselela esiyiphonsayo manje ukuthi uzokwenza njani uNkulunkulu ethe yenza into esekungabonakali ama-results lawo wabhekile wena. Are you gonna continue? But sithi kulo msakazo abantu abaqhubeke uNkulunkulu bamlalele. It doesn't matter ukuthi ama-circumstances awafuna ukushintsha, because uNkulunkulu is not about ukushintsha ama-circumstances, kodwa ukuthi uyalalela yini, wenza njengoba eshilo, ngoba yena une-agenda. Ingakho kuthiwa uyakwazi ungakazalwa and unama-plan futhi amahle ngawo. Usho ukuthi une-plan ngempilo yakho. There are things afuna kufundise zona, nama-dimensions afuna ukungenisa kuwona. That's why ezokwenza sometimes iy'nhliziyo zabanye abantu zibe lukhuni. It's for your own benefit. It's for your own it's for your own good, because God ufuna ukuthi uthole uju, ufuna uthole the best food. So these things ezenzakalayo zizosiza uMose, zizosiza uIsrael, zizosiza even bona abaseGibhithe, because uNkulunkulu had to introduce himself kumuntu as uNkulunkulu ophakeme. So nakuthina kulesikhathi uzosivezela uNkulunkulu. So asiqhubekeni silalele, senze njengoba lishilizwe, singasabi, singaba nalo uvalo, because uNkulunkulu unathi. Yilokho nje besikusho ekuseni. uNkulunkulu abe nani nisahamba nisalungisa abanye kuye ey'nkonzweni. May the Lord keep you. Sizohlangana in the afternoon drive. Sithi nje uNkulunkulu akaphakame kithi ukuze siphakame nathi. God bless you.